Is-sena 2022 kienet l-aqwa sena għal-Lukanda tagħna. Kliem il-General Manager tal-Lukanda Phoenicia fil-Furjana, Robyn Pratt, f'kumment ma' One News fl-aħħar jum tas-sena. Hija qalet li minn April hawn it-turisti żdiedu brata maġla u l-Lukanda għamlet diversi investimenti biex ittejjeb il-kwalità tal-prodott. Obviously we started off the first quarter was very slow, but to be honest with you, from April onwards we really have had a record year, to be honest with you, and December we're closing at highest levels ever. Hija qalet li fi żmien il-festi l-Lukanda rat turisti minn diversi pajjiżi. Festive season has been a record one for us, to be honest with you. I think we have a lot of international guests staying here. I think the weather has really helped. But I think over COVID there were countries that Malta was one of the few that they could come to. They felt safe, and then that has manifested into a higher demand from like France. We have guests from Israel, we have guests from America here at the moment, obviously UK. Fl-aħħar jum tas-sena, il-Ministru għat-Turiżmu Kliem flimkien maċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Hija u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Karlo Mikallef iltaqgħu mal-ħaddiema ta' din il-Lukanda. Il-Ministru Bartolo qal li din is-sena pajjiżna qabeż kemm il-miri li kien hemm għat-turisti u anke f'dawk li huma waslit fl-ajruport Malti. Dalgħodu l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ħabbar illi qabeż it-targets tiegħu ta' 5 miljun u 500,000 turist f'Novembru. Li dan target kellu jintlaħaq sa' Deċembru u li jintlaħaq f'Novembru. Allura dan kollu juri kemm l-irkupru tas-settur turistiku li huwa wieħed mill-muturi ekonomiċi ta' pajjiżna huwa b'saħħtu u ser ikompli jgħin anke għas-sena li ġejja biex naraw l-ekonomija tkompli timxi l-qoddim għaliex wara kollox iridu naraw li din l-industrija tkompli toffri iżjed opportunitajiet ta' investiment u anke ta' impjieg u kif ukoll ta' turisti li jkompli ġlej pajjiżna.